megalayapost.news. Ka Dorbar Senong maupun Kshat mentaka sengi kalalik menkendu ya UDC Kariboy District u Abilash Baranwal ban IT ru daga dorkas hakabaide bagi jinungkam banyada ya kitulong umdi umbam ngaka jingte ya usurok forlin lane over high speed corridor hakane ke jing kendu UDC lalam khmat do ba bandari ran tatiang ramba Senong ka maupun Kshat u ba senrap nongrum sekretari Senong nalor kiwe-kiwe ginong yalam Senong habakren bagi nong tok khobor u ba bandari ran tatiang ulam pau banakan yang ka Dorbar Senong maupun Kshat kamdon kano no ka jing persya halor ka jing wan jong uneu surok forlin u banyak lengba na ulum sopet peneng hendrei kum ka Senong ka don pat eka jing sokya yo uneu surok un kutapat iki telong umdi umbam hak ini ki kindia senam ki bansawan ulo ongru bawa la ketika surok forlin ka balas daman tei kan jengai kum basis pak sau komentar ie na ki telong umdi umbam hendrei hak ini ka jing kendu yo UDC na kalian ka Dorbar Senong kalapan na ka jing kular ka baskem bau teu surok unum kuta iki telong umdi umbam hakisan nes posnem ki banwan namar ka jing tu jeng ka khendo ka ba ka company kanti hak bante uneu surok na kalian Deputy Commissioner wa Abilash Baranwal hadin ka jing kendu bagi nong yalam Senong ka maupun Kshat ulah kular banwat bnia alor ka ne ka benta man piktik naru baka jingte uneu surok kanum kata sisa ya kitulong umdi umbam ni na ka Dorbar Senong maupun Kshat wan ai kini jingtho CDC halor beide kini expressway surok forlen bagi sang bansina ni keren syai bangi krem persa ya ketika surok tangba kai bangi ai jingtho kalong ba ketika surok kaya na polum sped benang Senong jungi ka ham na po te habang akli ya kini ki nong survey ketika surok ki ong ba katulong jungi bat ketika surok kala jengai sispa sau meter mentang ai kundu UDC ngong ba pihak ben pentikna yangi daga jingtho lara hadien chipo khatan snem yo le se ketika ga dona ketika jingti ite khndo itu chiktelong ma kita ketika nala ga bawan te na khrau yo kitab no kita khndo bati pihak ba yangi daga jingtho ben pentikna ba kita kitolong kinong kta marbale ngi ga Dorbar Senong hot ngimsha kta shu ketika surok tenrai kitolong umpat kiba nilai mentala baro shir baro ngano nala baro shir ta jingem mo kala poy kiying ketika wena ki Senong ru kabalayo ya ka national award halar beri ke JJM ketika bala trei baru tendawan ketika surok kan do no ketika tolong tesai ketika jingtre stom jongi kino yalam Senong dei bakarai tengah marwei kumurang Senong kenika dei karai ke bau pajba ulah sim ya karai bat ke jingtho ka bangi ai di siru ka bala san lu du pajba bro pajba no Senong ulah san ke jingtho ban pentikna bagi pajba hi ki kwa be daga jingtho ban pentikna bo te kenom do hadien ba pisna lene survey ketika surok ta ketika jingkendu jungi DC ban nagalyang DC ila simkha yang bangi kum ki DC ngi de ginong tre jong pajba ni long kloi ba ngin pentikna kata ba kita tolong gimde ben kata bala daga kata ru ngin pensange lada kimla ban pentikna kita tolong ngin pensange ya ke jingtre DC la kan sai kumta tengin nang ap ya kapor kan long nem gumbai kren te nagalyang ka Dorbar Senong nilayai daga lenti ngilai daga jingtho te kene ke daga lenti bangi niwan bani kendo ban penbet ya jingya te lada ka sarkar lane ka district administration kim sim kya halar begne ngi don daga wei pat kelenti bangi nya chikman kata kade ka message nagalyang ka Dorbar Senong maupun Kshat megalayapost.news.